मैम पुनमकु अहनमक्तत खुरुमजरी अखोइगी नुक्सीजरब इतासिंग अमदी ताउसिंग असुमना अमुक्तंग पुन्ननब होनबदा अखोइ कोविड-19 सिना अचौब पल अमा ओइना लेरंबदु ngasi pansi खितंग नेमथरकपग लोइनना अखोइ ngasi पुनब फंगजरे ngasi aina thamjagatoriba topic si aina khanbada मैम पुनमक्ता डायरेक्टली नत्रगा इनडायरेक्टली खरगी मखै दी अखोइ खननिंगाय ओइबो वाफम अमा ओइब्रा हाइना खनजै टॉपिक की ममिंग से अखोइना डिजिटल डिटॉक्स हाइरगा थमजै डिजिटल डिटॉक्स हाइरिसि करिनो हाइबसे अखोइ खंबिरंबसो यामबा यावबिरंगनी अदुगा मयाम अखोइ कमन ओइना खंद्रिबसिंगी दमक्ता खल्लगा आया खरक्तमै मयेक सेंगना कनो सुगाइना थमजबगा लोइनना करमाइना मसे अखोइ अचीव तौबा यागदगे करमाइना मसे अखोइ फंगबा यागदगे हाइबदसु आई खजिक्तंग होनजगे यान हनबदा मैम थमजनिंग क्वेश्चन अमनिदंग यान हनबदा अखोइसी अखोइ कया यामना नुमिदांग तुममदाइसिदा अखोइ नोंमगी थौरम थौगाई लोइरकांदा तुमगे हाइना चंगबा कानसिदा मोबाइल फोन सी आइगा लोइनना फमुंगदा चंगमिनबगे हाइबदो खुद अमतंग थांगतपियो आइना खनबदा तंखाइदगी हेनब्राइना खल्ले याम नुंगाई अदगी यामना ऑनेस्ट होइना हाइबियुको अनीसुबदा फमुंगदगी हेक हौगलकपदा खोंगसी फमुंगदगी मखा ताद्रिङैदा फिदमदा कनाना गुड मॉर्निंग हाइरके हाइना येंगबसे मयाम खुद थांगतपियो मक्ता यामे अखोइ तंखाय मरोमनी को अदुना अखोइसी अदुकी मतिक अखोइना एडिक ओइरे हाइबमक्ति हाइजनिंगदे अखोइगा अदुकी मतिक नग्नबा पुंसीगी खोंगचट सिदैसदा अदुम चटमिनरबा अदुगुम्बा पोचक अमा ओइना अखोइगी डिजिटल डिवाइस अमा नत्रगा अमदी अखोइगा अदुमक लोइना मिनरे हाइबसिमदी मयामना थांगतपिरिब खुदसिना अदुमक प्रमाण ओइरे हाइना खुदम ओइरे हाइना लौजगे मथंगदा अखोइना ऑफिस काबा मतमदा थबक अमा चटपा मतमदा चाक थोंगे मतमदा आइना हेक फंगबा मफमदा आइगी पॉकेटता मोबाइल फोन सी यावरमदबा कांदा अदोमगी पुकनिंगदा यामना लांगतकनबा आइबु हल्लगा मोबाइल फोन से अमुक्तंग लौरुखिसरा हाइना खनबा मयामदो खुदमतंग थांगतपियो सिसो दुम यामे पुंखाय अमा पुंग अमा अखोइना मोबाइल फोन से येंहौदबा मतमदा कनाना करी हाइरमगदगे कनाना आइना थागतचगिबदो लाइक तोरमगदगे कनाना आइगोंदा खितंग थीना हाइरमगदगे हाइना खंगनिंगबगी खोइरांगबसे कया यामना लैबगे हाइदोम खुद थांगतपिरो सिना खितंग अमुक यामदे फनी सिना बैकग्राउंड ओरगा आई मखा चतजरके अखोइगी ngasiगी मॉडर्न इरा हाइबा तारे 21st सेंचुरी से मसिनिसदा ख्वाइदगी हेना चाउबा साइंस न पीबा अखोइ खुदोल अमा हाइबा तारगदी तोंगान तोंगानबा रॉकेट स्पेस की चाखलगलीबा खोलिबा मयाम सी लोइनमक अदुगा मेडिकल साइंस चाखलईबा मयाम सी लोइनमक तुन येंगबा मतमदा ख्वाइदगी हेना अखोइदा अखोइ अचौबा किप अमने ना लौरिबसे कोइनिगी कनोसिनी IT na piriba kudol sini ko aduna India gi oina su akoi digital India haidana akoi gi digital literacy leitragadi akoi chawkhal roi haibagi honorable prime minister na chauba initiative ama lobidana digital India gi movement se masisda akoi gi unique identity number ga tawdana khwaidagi hena world da khwaidagi chawna identification gi number ga piri se India ne adu masina tai si digitalization ga अखोई developments ga yam chauna mari leine haibasiमदी अखोई लोइना यानरब वाफमने लोइना ना मसिदा मुक ला इसी को अखोई ग्लोबल विलेज हारे हौजिक्ति नंबोल अदगी वांखै अदै उरिपोक हाइना यामना तोंगान तोंगान म लम अममम दौना खनरमबदगी खरा हेना चावखलक्तना अखोइना अखोई लम लम से चटपा ngamजराब मतमदा अखोई जनरेशन हाइबा तारे UK पेरिस यूरोप करिकरा से अखोई चचरुरे अदुना ग्लोबल कनो से यामना नकपदौना खंजरे अदु मोंगसीदी सेकेंड खरगी मनुंगदा एनी इन्फॉर्मेशन इन USA एनी इन्फॉर्मेशन इन जापान ngasi khudakta khangba yarak pasina maram oiraga ngasi de akhoi global village haidana only one university yam naksalak pot ama lai si kanana no masi digital knowledge aduga digital technology sina porakpani haibada thoidokna laloi aduga mathangda muk aina thamjaningi se mayamda ngasi artificial intelligence haidana tholukpasina akhoi human beings sing sige existence da threat ama bhaula abaneba mina
रोबोट सारगा रोबोट ना मी दु कंट्रोल तौरपगी वाफम फाउबा अखोई लाबनी मसी फिक्शन की स्टेज दा लेरंबदगी रियलिटी दा नक्सल लाबनी को अदुना अखोइना अखोइगी आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से मसे कोई डबल एजेड शॉर्ट नि हैना लौबदा थोइदोंना लांदे फजना सिनरगदी अखोइना कंट्रोल तौरगदी मसे अखोइगी याम कानाबा पोट अमा ओइगदोरिनी अखोइना कंट्रोल तहौद्रगदी अखोइसी मागी स्लेप ओइरकांदा अखोइसी माना पुनिंग माइकैदा पुरकांदा अखोइसी यामना डिपेंडेंट ओइबा अदुगुम्बा जीबा अमा हाइजेगे को हाइनाबा लೈ अखोइ गूगल सिना आइगी मरमदा खंगबसे आइना आइगी मरमदा खंगबदगी याम हेले नोंमा अखोइ पिज्जा अमा ऑर्डर तौगे हाइना गूगल दा तौरु मतमदा करम मखलगी पिज्जा नो बटर यावब्रा यावदब्रा चिनी यावब्रा यावदब्रा हाइबगी क्वेश्चन मयाम अमा माना हंगकबा करिगिनो हारगा माना आइगी ताता मैम से लोइना खंगमेबा आई डायबिटिक नि आई यूरिक एसिड वांगे आइगी कोलेस्ट्रॉल वांगे कासी मा लोइन खंगमेबा अदो फेसबुक सिना आइगी मरमदा खंगिसे आइना आइगी मरमदा खंगबदगी हेलबा आइदी काउथोखरेबा आइना नोंमा थागतखिबा पोस्ट आइना नोंमा वारी सानगिबा आइना नोंमा खितंग हेंजनबा वा हाइगिबा मैम से मादे लोइन रिकॉर्ड तौर लेबा अदो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल अखोइ होजिक याम सेक्शन बगी मतम ओइरे अदुना अखोइगी आईटी ना चाखलकपै मतुंग इन्ना अखोइसु चप चाना मसिगे खोंजेलदा याहोगदबा तारगदी आईसी आईटी की मिनाई ओइगिनी सिने याहन हनबदा इना थमजनिंगिसे अखोइना स्विच आर्मी नाइफ आइदो खंबिरमगनी पुरगा की चेन सु ओइबे याबा हाई खाइबसु याबा स्क्रू ड्राइवर सु याबा लोइनमक याबा अमा स्विच नाइफ दो खोइ लोइना अयाम लंगफै चटपदगा हेक पाइनबनी को अदो अखोइगी मोबाइल फोन से अदुगुमने हाइजबनी अखोइ पैसा ट्रांसफर तौबा याय मीगा वारी सानबा याय मेसेज थाबा याय फैक्स थाबा याय अदगी स्कैन तौबा याय लोइ याय मागोन सि मल्टी कनो ओइरेबा अखोइगी फंक्शनल ओइबा अदुगुम्बा पोट अमा ओइरे इवन दो इट इज वेरी स्मॉल एंड पोर्टेबल माना तौबा ngamba शक्ति सिदी अदुगी मतिक यामग्रे अदु मयाम से अखोइना लैरिबा स्मार्टफोन 30,000 40,000 पीबा सिदा यावरिबा पोट सिंग से अखोइना लोइनमक सिनबा ngamba नतेबा अखोइगी ब्रेन द यावरिबा बिलियंस ऑफ न्यूरॉन से अखोइना 10% यावना सिनबा ngamde hai अदुमाइना अखोइगी स्मार्टफोन द यावरिबा मोबाइल से यावरिबा मयाम फंक्शन मयाम से कोई लोइन सिनबा ngamde मसि मसुइ थमजगे अदम कया यामना हुजिक सिनरगे हरगा 7.5 बिलियन ऑफ दिसिंग डिजिटल गैजेट से कोई हुजिक 2019 की 2014 की निको हुजिक याम हेलमनी अदुगी स्टैटिस्टिक्स मतुंग इन्ना हुजिक से अदुगी मतिक यामना कोई डिजिटल डिवाइसेस सिनरे हाइबनी तामनी खक्थोले याम इंटरेस्टिंग ने मयाम हाना ताबिरमबसु याय नोमोफोबिया हाइबा मगा फोमो हाइबा मगा करी हाइजानो हारगदी नोमोफोबिया हाइसे our smartphones are the first thing we see in the morning and the last thing we check before we go to bed ai mayam dei su ya blaujakre 50% na approve tawbire ko ado hozik we are no longer managing technology instead of technology is managing us mayam kharna dia bidabasu yai ko mathangda in fact smartphone addiction now is also known as nomophobia haibadi fear of being away from mobile phone no mobile phone fear haiba ko no mobile phone fear ngai haibado mobile phone yarom de ai lambi tangkhai chalur bauda muk hallaga mobile phone lawru bagi wafam la ise mobile phone yaugda bagi akiba duna neba yabi ko aduna masibo khoina term ma create tawre madudi nomophobia kaweba ko atopasina kamai tawi khara henjalamne atopasina fomo haisina kari tawge bu fear of missing out आई अखोई इमानब मैम फिदम 1916 की अखोई व्हाट्सएप ग्रुप दा हौखिबा पुंखाय मसिदा कनाना करी थारामगनी करम्बा फजबा सीनरी फजबा लैकोल फजबा मयुमदा होबा गार्डन अदगी मयुमदा लैबा हुईगी पेट की फजबा पिक्चर थारामगनी फजबा प्रभाव थारामगनी आई मिस ता होबा तारे हाइना पर चेंदना मोबाइल हांगदोक्तना येंबिरिबदो अदु करी कवरगे बु फोमो नाबा होराबने खर खर होराबा को अद आंगांग खरदी करी तौगे बु चाक चाबा कांदा मखुना समाइना मोबाइल येंगी मा चाकना समाइना चायबा को अखोई कैनो अमा लैबने अखोइगे कार्टून अमा लैबने अखोइगे येरुम होबा कांदा उबिरे को नुंगा योर का बच्चा ससमदो कैगनो मागी माइंड से अदुम मोबाइल दा लैखरबा मासे फोमोगे अयो वि स्टेज दा नारबने को मिस आउट तौबसे सेकेंड अमा भाव ngamjadraba को मसे अखोइ पुनमक्ता तौइ हाइबदि नते अदु मयामना सिगुम अमा लै हाइबदि याबिगने न खले अखोइगे इनाउ नुपागी मचा नुपी अमा लै मासी मोबाइल दा दुकी मतिक एडिक ओइरे चही क्या सुरुमदौगी मानगे बु आई हाइजरगे चही अहुमगा मरिगा सुरकपा मना हुटपा मतमदो मना हुटपा मतमदो मरु को इदना को मासे मरु को के यादि हम कप्पेबा
ꯑꯗꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯟꯒꯣꯏ ꯈꯜꯂꯒ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜ ꯑꯃ ꯄꯤꯁꯜꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯗꯨꯗꯩꯗꯨꯗ ꯃꯥꯅ ꯄꯥꯝꯖꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯑꯃ ꯊꯥꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯔꯨ ꯀꯣꯛꯄꯗꯣ ꯃꯥ ꯀꯔꯤꯝ ꯍꯥꯏꯗꯦ ꯃꯔꯨ ꯀꯣꯛꯇꯣ ꯃꯥ ꯈꯪꯗꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯃꯥꯁꯦ ꯃꯔꯨ ꯀꯣꯛꯑꯒ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯅꯥ ꯍꯨꯠꯄꯒꯤ ꯊꯕꯛꯇꯣ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯑꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯗꯤ ꯈꯔꯕꯨ ꯐꯩ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯗꯗꯤ ꯐꯣꯃꯣꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯅꯥꯔꯕ ꯖꯥꯠꯅꯤ ꯁꯤꯃ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯁꯨꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯥꯟꯅꯔꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯗꯤꯚꯥꯏꯁꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯞ ꯆꯥꯅ ꯀꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯔꯝꯍꯥꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯅꯤꯌꯣꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯁꯥ ꯏꯁꯥꯅ ꯂꯦꯞꯆꯕꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯤ ꯈꯔꯅ ꯑꯟꯗꯔ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜꯗ ꯐꯖꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯉꯝꯃꯤ ꯀꯩꯁꯨ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯗꯨ ꯃꯤ ꯈꯔꯅ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯌꯨꯠꯁ ꯑꯦꯟ ꯗ ꯑꯦꯗꯣꯂꯦꯁꯦꯟꯁꯤꯡꯗꯤ ꯑꯉꯛꯄ ꯐꯪꯅ ꯃꯁꯤꯅ ꯗꯤꯁꯇꯔꯕ ꯇꯧꯔꯦꯕꯀꯣ ꯋꯦꯌꯔ ꯄꯤꯄꯜ ꯀꯦꯅꯣꯠ ꯂꯤቭ ꯋꯤꯗꯥꯎꯠ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯠ ꯌꯥꯎꯗꯅ ꯂꯩꯕ ꯉꯝꯗꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯔꯄ꯭ꯔꯥꯏꯖꯤꯡꯂꯤ ꯑꯥꯏ ꯊꯣꯠ ꯆꯥꯏꯅꯥꯒꯨꯝꯕꯅ ꯍꯦꯜꯂꯝꯗꯧ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ 82% ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯠ ꯌꯥꯎꯗꯅ ꯂꯩꯕ ꯉꯝꯗꯦ ꯍꯥꯏꯌꯦ ꯁꯤ ꯁ꯭ꯇꯗꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯇꯤꯁꯇꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅ ꯇꯧꯕꯅꯤꯀꯣ ꯀꯌꯥꯝ ꯆꯨꯝꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩ ꯊꯣꯏꯗꯣꯛꯅ ꯀꯃꯦꯟ ꯄꯤꯕ ꯉꯝꯖꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ overall the figure is very very high aduni internet yaudana leba ngamdabase daily hours spent with the digital media per adult users asi masimasu aikhoigi machu si kitang kano last la iba greenish oina taw machu se mobile phone loinana masigi spend tawriba matam sing view average the 3.3 all together internet tv and all other devices in arakanda 5.9 hours ni yam eb no mui manungda aikoi waking hours 12 hours ki manungda tangkhai amadi sumaina sinagreba ko si study ki finding ni ko digital around the world in 2019 ase aikoina total population da 7.6 billion na koigi any form of kano se mobile device se natraga digital device haija batare si naiba 56% ne aduga akoi 5.1 million sina kano sinare mobile adagi mathang sina 4.3 sina akoina kano sinare internet ko adumaina mathang yengbiro yamlaba population se akoi asiguma digital device amana traga ma sina yabagi study sina ta eko social networking sites sing se akoina SNS haraga khangne social networking sites play an increasingly important role in people's daily life around the globe. Due to their portability and constant connectivity, smartphones provide a platform to access SNS anytime, anywhere. Last two words ini, aku diam dangerous words se. Anytime, anywhere aku ina pangmanga meba. Chak saring ada su, gari touring ada su, imana bu wari saring ada su. Imana ga wari saring ada tawa activities sing doa ini matang slide sing tahap cerake, madugi kudung cado meam su ay panjarake ko. Asmain tahu dana, aku tungan ba social networking sites sing sinamara moirakanda akoi da piriba akoi keno haitare interruption haitare akoi routine activity meam da ko aduna last ki sentence da hari dagine ba akoi na tamna addiction la ise ahan bada internet ta thabak suramba kolam badadi adu hakna akoi se addiction si la amda bane ba aduga social networking system si lak badagine ba addiction yam hengala ise maruina youths aduga keno adolescent sing da most of the people si kari social media dana yamba tauge na haibagi matang ni ko akoi gi tongan countries singi statistics ni sinai na yam na mayam da thamjaning ba se mayam tabi khrabar si ki tam se anobani ko faving haiba it's a very interesting and very important term in our life sida yeng biu ko faving is a brand new expression anobani mase linguistics ki specialist mayam ga tilakanda makoina coin tawkibani ko masida hairi se it stands for phone snubbing describes the act of snubbing someone in a social setting by looking at your phone instead of paying attention to the surrounding akoina classroom da natraga imanaba wari saringai da mayam common oiba example am pizage akoi ge housik se tongan ba media gi thodok thoram sangaba foundation stone laid tauba kedoba mayam ama tawridana ko masista media na he cover tawbi basi mantri gumba chief minister gumba la aga di he tawi ko akoi na ga tawdi kana sulak pide ko adugi cover tawba kan sida second khradang media na bite ama lojabne ba ko yam sang na sunate ko adai da mantri duna MLA duna kari tawgi yang biyo ba mobile ama pairaga wangang bara khumra kainom ta dum tawle ngane ba ko that is faving tawriba thabak tu da thawai mai onsan bagi mahutta tawriba thabak tu na koi na thamaga magi mobile tu da dum yenga leibase see
how kari haini yamna khoi gi keno tawba tawriba thabak tu da yamna ikaiba pibagumne nai di khanjeiba ko masigi term sibu aduki matik disturbance yamna leibana maram oirakanda masi khoina anuba tam ma pau create tawreba ko adugi maming di fawing kaweba fawing said different situations taweba akhoina yamna nuksi jaraba phidam gi chininaw sing laktana sa pithakane na tawringai ngai ringai tu da phidam gi chininaw sing na du mobile yengbo wiram gani adagi wari sanari ngai matam da su adum kano mobile yengbo wiram gani classroom da su mobile yengbo wiram gani aduna any situation amada aina tawriba thabak tugi na thaira kanda koina mobile da kano tawbse attention pibase masi aduki matik akoigi socialization da akoigi interpersonal relationship da aduki matik chawna akaiba piba adugumba kano mane activity mani behavior mani masi mayam yabi ningbra yabi ningdabra khudam da thangat piu ba ibu oh thank you khara masu yadi ya ninga khud thangat pat nuai tabo ram basu yai khara si thari si su yabi ningam ga dawa dumale ai frozer sonjal toram basu yai ai yabi re na logzare aduna masigi against the sunai na gasi haijaningi se ai isa maksu tawjei ba ko yumda chanupi nuksi grabadu lakpa kanda ngaktang phamin badu mobile hekta yengning ngaktana yengba saure e ba ko aina ngaktang lakpa sida ingon wari sabide na I think many families as my torom goda male masigi fawing simaga khara koi attention piba darkar oire haibasima thamjaninge campaign oina 2012 ta tawba hograbani ko migidi 2012 ta hause khoi chahi 10 gi matung da ni khoi ngasi anouba tama moina khoi na ngangnari se west di sahi tara gi mamang da masi problem se khangreba ko akoi na khar khar di sonda bazan adai mayam se kamai tawge harga akoi so yam naknaraba mafam da leinaraga su ko maiga onsinaraga wangang na bagi mahutta akoi Facebook ta WhatsApp ta wari sanaba se akoi thengnajare ko chalaga nga hairu su yabado mamathak ta chak charasi la o na chanupi ko busu koi mobile da kawi adage tawi ko mayam loina adage thangnabada leibado nangbu horen sura chakadra haise mobile da dum hangi ade horen gari lakpasu mobile dum hainai yam kanai kanabudi haibadabu tawbadabu aikoi gi face to face person to person gi interaction se dogi matik lapna gre haba ko masi phabra phatabra dudi sana interpret tawbiro ado me yam masi karida hujik lairage harganda aikoi virtual world da yam laireba ko aikoi gi virtual friends se thousands rom da leiba even lakhs rom da leiba lei aduga magi real friend amtang puthorau khong khudi thibada casualty da chamina si haikan karam tholokte aduna virtual world sina aingonda kaya yamna impactful oiba adu hairiba masak khangda mi singduga nungsina basu leiri aduga adude nungsina bada henjan gradana launarasi leinarasi haidana mafamga thanadana chaluraga di nupi ahum suruba nupa oiramba gumba asisu thoktab nate bako aduga thengnaru kanda masak tu yamna phajaram da basu dum yaudana kappaga halak basum yawe bako aduna virtual world se aduki matik tamthire hojik se aduna imanaba ahum khak sahi kunmuk 53 suba nupamsa ahum khak picnic chale gari amata da car amata da chale adu moi ahum se mobile phone se hangdoga magi UK da leiba Thawal da leiba Benaras da leiba mamana sing du wari sanaraga nungai na chale bako chak chamin na bakanda su ngasai gi do ngasai gi fawing do adum chak chari ga du kari chari no khangponte na hijang hautra sum jab jani da moidi adu khangponte mahau ga do adu chablo re mu hale adu moi ahum na puluri ba pung ani ahum do moi ahum di wari sungnan sanadana halakre adugi makhal gi virtual world amada ne ba khoi ngasi hingi se aduna masina khoi future da kaya yamna kaiba lakadage akoi angang sing inkhalakpa sing se kana da kari haiduino anti kaudoi ra ine kaudoi ra indomsa kaudoi ra ibai kaudoi ra khangde ba akoi ga haktak tabau phanyam khangaktre kaigino bu mayamna ta da kawe na khoi 10 muk ta da dum kausali akoi gi ibai kawe na akoi gi kano da su ibai dum kausali ko pangkau da kausali akoi gi mingau thagau si masi gi kanabadi yam lei hana han sing na takpi adu hoksik di pungchai chai re ko ahan da ta da ahan da iche adu dum loira male adagi mo ine mok da su ima dum kawi ima karam no na hangbu da su ware khoi so adi akoi da na bi yang kan da ima nen poreba ima si karam no ima apok pra ima ine bok lai na hange ba ko adugi matik akoi gi mingau thagau ga si loina on greba asi digital world ka naknari ra hargadi somehow interpersonal relationship ki value se sumang se lakpai khudam doina thamjabagi wani ko masi phabra phatabra di mayam na horen lorak pat haibiro
abuse of smartphone กริกรรมปอดมาเลยระก็ดีคนเนี่ย use ให้บ่มาก็ abuse ให้บ่มาก็อันนี้เลยบ่ก็สลัดकीทบีซีจ้าบยามนะไผก็ยามจะสลัดที่พุกตะไกตัววิมยามมาตุมขังบิรมันนี่ก็ดูไม่ต้องตัวน่ะคุยน่ะอภบปอดซียามนะจะสลัดสุฟัตติดูสมาร์ทโฟนซีดูกิมาติกไฟสมาร์ทโฟนซีดูกิมาติกกันไอมาเลมซีคุดักตะ connect ตัวบังอามียัย everybody accepts that ดูบุเห็นจัลละก็ดีนัตระกมาพม่าตำซานตันซีจินนระก็ดีมากีอมังบสิสุให้ง่ายเลยตันน่ะมาไงบ่ทางยามเท่าบุเซ่สินะคุดชกบสิยามทิ้งชกไปยัยก็ดูนะมาให้นะซีจินบามดีดาร์การโอ้ยให้บสิมาทำจะนิ่งคุยกี่ study ขนาดเลยไม่ยามเสียม interested โอ้ย interest โอ้ยเล่าหน้าเรื่องสิกเซ่ก็ดู series ยูสิ average Indian สินะก็ไม่ต้องเก็บบุจะให้มาดับปุ่งลิชิงมาก็จานิปันเซ่กันโน้ตเอาไว้ปะinternet นัตระก็ digital device สมัยมาทำบางฮัลเล่ปะนัตระก็มาทำซีจินเนี่ยปะ 5 minutes นี่ก็ please mind 5 minutes เพราะว่า mobile สิยิงดบิดามาเลยบังคับเรื่องปะดูกี่มาติกสาธิเรื่องปะ 3 out of 5 people say it is important to have a life separate from mobile phone and that could have them lead a happier life ไอเซ mobile phone สลากิตั้งหลับโทษดีไอซีอัมนุ่งไงบะมีมาโอยกันแต่บันนี้ก็ให้บะเซมีมังไงมันนุ่งดอกหุ่มน่ะฟ้าวเอบะแกมสาธิตเราหนกว่า 60% ฟ้าวริสฟ้าวระก็สู้ดุมเต่าด้วยนี่ก็เต่าบดีก็ยังเต่าริสไม่นะอ่างโอยไงตะกี้ห้องน่ะ 41% से मोबाइल फोन दा दुम हुक तौर है हंदकी कोविड-19 लाख पसी दगी सु आई थिंक इट माइट हैव बीन डबल्ड को करिग नोबु मयाम सी कोई ऑनलाइन क्लास याउन नबा लेजदब रेबा मरुप का यावरगा फोन लेनरिबनी को मचा सिंगी दमकता अदुना मोबाइल फोन से एवरी हाउस होल्ड मरी मा लेरमगनी अदुगा आइगी मानब खरदि मसामक्की ओइना तरेन पान लै अखोइना फोन तौनम होनब उन्थों वा खरजानी फोन अमदुना दुना थममे अमदुना मदु थममे हैना को aduna phone sire duki matik yamna leinare husiki matunda aduga everyone seems to be identified by one number. What is that number? That number is your mobile phone number. Mi masak tu kau rasu mobile phone duning sang adi dum yare dum trace to yai ko aduna duki matik popular oire aduki matik akhoi se maga thadok na baya da pot ama oire akhoi gi India gi oina lakpa matamda kamai tauge habu India da su dum prithvi gi mapam atai da tawri su maina dum खुदों चादब से ले को एवरी पीपल से लेरी से कोई टेबलेट अमल रमनी स्मार्टफोन अमल रमनी लैपटॉप अमल रमनी वेयरेबल टेक से कोई क्या लेना दे को अदुगा किंडल अदु अयंबा असि मनुंग दा अहु मरी दे कोई लेरमगने न खनजे लैपटॉप लोई लेनै स्मार्टफोन अमम लोई लेनै को अदुगा डिजिटल डिवाइस ता टीवी अदगी वॉशिंग मशीन करके मैम लेनरमगने अदुना एवरी फैमिली दा डिजिटल डिवाइस सिदी लोई लेनरब गातने बको वेस्ट अदु होंगसु होंगे इंडिया दा साब सिंग से अदुना खर लेरगदी एवरी हाउस होल्ड दा मोय वेस्ट लेरी सिदगी हेन लेरक पे याय मदु अफब खुदमला फतब खुलमला दु मयाम दुम खनबिरो को अदु मयाम से खर खर कन्सियस ओइबा होंगनरे चाक चाबा मतम ददी फोन से पाइरे रोइसी काइना हाइनबा इमुंग सिंग हौजे खर खर उबा हौरे सिने खोने तमजनिंगे से को हाबदिक खंगे एबा खर खर